Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Executive Committee jong ka Laitkor dorbar pelun ha ka live way terik ubna jemang arajar arpuway kala shim da ka way ka rai ban bu no ya ka isolation center na ka Bynta ban pensyong pensa ya ki biyebit jingpang COVID-19 malumala bat ki bum da don kam ban pha sumar ya ki sha ki hospital. Haka jingelang yamir jingmut kabale don langru MLA jong ka Nongkrem constituency uba Lambor Malngiang kun thubru ya block development officer jong ka Melim CNRD block uba PT Pasa lembat kiwei kilia theria tai sani kumno ban wat ye kilat kilenti ban penbiang ye ki jingdon kam ha ka babu ya kani ka isolation center. Hagabaya day bat kani na kaliang jong uba Lambor Malngiang ula kularu ban a ye ka jingye trailang khnang ba kani ka jingthmu jong ka dorbar snong kanlong ka bajap. Sikule ki snong pa Melim ki trai menta. Ke kene pe syong ki orang demand driven sarkar pro la thosha ke ki permissible activities ke wening ta deka MG and RGA. Ke syong ki snong dan ka demand sebentar ban naikam ni beri makron galang. Laban pan bat ingkang pat kedan bagi sa petip sipi habang try di kam MG. Mo. Se jika ibasil pensong bisa kedai materials. Ke materials yang pat yo. Hendai ke wages ngatrai masuk try mo hadis tiap la yo ni. Kemudian ke mo pending liabilities kepada bagi ki labor. Mo bagi ki ski unskilled labor kembangan. Mah, kalau dah mentah, dan ki jangka ke kuat trek, bila amat committee, nampak yang besar. Aku menikmati korban ni, membawa masuk ke sistem berjalan. Kita jenis saya dengan berapa bat kawai hamre bat ni ka corona care center. Kasih ba, ada ka dawas nong ni ka approachment, membawa tak institute hamha. Ini nak biang pat ni sebab begini kan. Mana berbaik, orang start, let's say, di mana kau ada department berbaik. No, dengan nampak juga dawas nong ni. Dengan ayat semat, manfaat, tidak ke institut ke ai, memang tak hamha banyak dan nampak. Nado antara sini hadu menyokong sampai ke step ila extend yang akan diperlukan untuk. Kami hampa mohon yang sasitayo. Hendra ini non berlalu batang hampa sitayo para akut yang akan dikabarkan. Nimur berlalu kami ini. Nek saya kan bertemu yang kata ngintip. Hendra itu akan dikabarkan nek saya akan yang senikum kinong yang amsnong. Kapag idon hapok na kayem, lese mo nihan tentu yang kata kacang berkimlu, benia syam kami jangan, benia deng yang kamas, benia maintain yang kata protokol kabar kalian tentang district administration kilamu ini. Pun bah kicine kibadon, lese nakalian tentang isar video ilah asal berpersai, tapi kita kiberta kibala perlain nakalian district administration. Tanya kita inilah benian bangila ailan pat yang dinong samsung dibatrai kamana kajing jur jong kajing yap pat kajing jur jong kajing pang benta kawan napo kisnong giban sepo nong kandong ulay napo sa dekadaw kalong kajing kiyo na sinong kandong kalong ba ladi kita ki problems ki ba ka hiya ka maatam ra positive usyang lang ubang day positive usyang lang today naman kata ngakwa pat pensngo mga sim ni karay hagin kindiat smay kibalati Allah bangong banginwan bantli ya ka corona care center namar ka notification jong ka government kilapan kala kimay issue ka quarantine center kamot sisin beladon unu positif usyang hapo ketiga center kamot kikhat ya ka corona care center tehandai ngakwa patong hagin ka board ngilayo ban sedang yaki atlay ki corona care center bet ngapet nuksa ya kajing sedang dan persyang jomye yakin ki corona care center kalong kabay tunat hadu kata-kata kalong kajing itanat hadu kata-kata kawan ra ya kajing singan ya kasilong katao baro kiti ki AB positive ngila ralut sapo ka corona care center kamot kayi kasem jom kiti ki bombit kiyong dale ka patang. Today, naman kata, masyikwa ang hagani ka port. Banag banta, ban penbiang, penbit, ban penlong, yang kata ka corona center ka bajak.
naman nangkwa bangin pli yung Corona Care Center hapos nung Laitkor bakanong kajing timpa ang Laitkor kada kisnong kablahe idon kam yung kajaka kabakam kaluy bet ngasoban ong ife naman ba watong ba kaniya kakis kelaja saya doktor badan niya ka ni profession pisukuhan naman ba ong ba kalakut kading syakay hikisay barsalana walter ding imam inhapan nong lakre makuha ya bandikir ki ya ka Corona Care Center hapo Laitkor banyarap ya kiti Longïing kemudian ya ki positive cases ita ide balingkong bat kabaan na siya bat ban ni kapor ba nilai keren ya gaju ka subject kumno banyarap ya gini ki ba kinambala ki ba dan lacu ban yo ya kebala ganong kemudian syuk tak berhit ke Russian tengah syukwa kanong hang ni kapor ba pinhaban ailat minta kendit sengai naman wala ay githo men sejan bala kumno siya ka sarkar ba pinhaban plano ya giti giteng kiba ngamtip na po Laitkor kidon kanno hajar kibala register lamba jong ka labor department kaba kiting sakut hat minta imat kiting don dibubun madang sakut telada kadon magana ka lockdown lada ka government ka ay ka support ya ki labor lamba ka labor department but ay ya gati ka bais ngay ka bay tayo ngatharay kanunggang ka problem today na mga tayo nila ikren ha ka sarkar ba kinra last year ka ngay ya gani ka subject banya pren banya penbay ba nga ong nagbasya pelat no ya ka jingsiu ya ki nong belas ngay ka ba na lumin siyam lada pimla apan siyo yak pa mansip siyam yak pa mantaw siyam na ibat ng kibilan tayo day na margata kasawan ka jingud jing na hadu kinagipor ba kinang belas ngay kimpat siyam na yonut ya kati kabha kaba kiday banyo manhakaniya nga press ngong ba hapo ka interview ngong ba pelat marmar ya ka padiban siyo siya kinang belas ngay lada kila apan kalian tangi kiti ke baman susna kalau gaji ke hu ye kipat pa nama ke register East Coast Hills kapoi komba silak krapo khandai hajanmut ki nong belas ni dengan syukwa ban pensno hikmat jungpei kum kino yakit ya kesinong katha lapidan yam yaki list jong kiti ki labor ka ban register how they usnam them ladalong kapala subha pansyu ay nga tangda ki figure kato gidan kanumut kibadon hapo Laitkor morokoway kibadon ban register kibang padyo ya katuga jirap naka labor department lumbaji government ita nakwa banyo karki naman ba asya inyo ban ya palijumot haka meeting naman yesong hagbede bat kane kapisa kapde banyo kinumbala ita shwa ngakwa ban pasat jimbut hagade report pe follow boye hagine gisngai balalin no ngashwa ban itu bangla pasang banyarap ya kiti Longïing kibala sya contain hapo isnong ngila pasang banle shwa kiti Longïing kibama shu banmi tinga sona kane ngujuma yamanta kumbang ilayaray ba insya ban pensay GMG kita syo kading kabalikong ko bet hakapaday bat kajing yarung yami jong kinong bala hapo siyang kota ya kita ni second ang pagkiw ya MHIS ka naman ibabun ba kinong iyong ki hospital sarkar adap ngon jaga tiksyo ako ki hospital sarkar ki buli mo play bandra no yung medjiyong yung kacay paday joy kumamnong kumta abasisin bara debanyo ya gading suman bil habakimyo jaga hapoki hospital sarkar kile umno habla sige private hospital what hapoy hagi private hospital ajing suman alay snay ndapay kabil reponyo po hajar kabil nangno kinasay matang kapay daway daga sausan hajar snay do say gajingim bansay kami kumyo tenday kamasutrat kanong malapagkiyo yaga MHIS siya kahimrip o hajan gaway kumikat na kita yuwe inampang nadi kumutla kita kati gaway kuma masyukwa so kala hamsting ikipay pa dalam higitan yung tundo
balai Arab